Yama munyina akwa babiem emfamra Badwam dwumade so Mpensenpensenmu eni na sekese koma agude bakofo so de ye Badwam akokansie ebre no chi ma me kira diamond tenase ere afisem Presla ana ma da wo ti ohwe fashion 101 ene anklet ne di eho enkomo enkan teten na ye wo adwemfro bi edefa chain ene toma ede etu ye nan nenso ne wiase ekuni ma beti ase ababeka ya fade ene ya hosiesie ehun ti se na nenka ne ye kase eye nkoa ene mfna ene de eye awene etu omo nan no enye sanati eboa ema ya hosiesie no ewie penti Presla ana ma so ye da ase sanso na amecha Adom efisem dwumade enso ebabi adui ye ba abedi enkombo medin de akwasi ensia ye fa na sekese enkoma hepa plus mixture edu papa pe ne abadwa so a ensu ahyasie egugui ohaw ne ateti bi kokofa yade de abra obia no unya hepa plus mixture enmu a yade a etiate se nyanya de bi ebetimi aka se entidi yade be na ama ne padwemu ayehojo waye mre ya oyo hohwea enyeye unya hepa plus mixture ma ba bi eton edobia no okwa onsa ebeka bi atosanso na Franco Trading Enterprise ye kese phone papa efie enso en wonom se eye phone se the freezer se ye fridge se ye TV se ye air condition ade bi edi sie de madam ye akono ye fe eye di kande eye Franco Trading Enterprise na make am for ma ye ede amahwemo e won kran ene kumase Kel Charcoal toothpaste ya pause me se kan tete ne ye de bedie nom egu body tresom ne de atwiese so ne de body tre no esa eti de bedie na nkasa aye edru a odbetwi ose ena Kel Charcoal toothpaste akofa ede aba etunya be na de twusie e ma se ye fitao tekama so eda so enka papa enso de free wonum enso ede eba city black tonic enso de obanum agedru a ma no nye city esasa no nko no bia ajetum so no ma onye kese emro so wonna so ema no emro so ne boa ema skin color kra no etimi etoso me ko na so yasene emede Mpensenpensenmu dwumade ebro na no pay on Badwam or Adom TV, Multi TV, live on Facebook, social media handles na kwa search Adom TV. And then come about the Enra and a Minister for Food and Agriculture, Dr. Osu Efriye Akoto, and the two ja ese cocoa bo yatum. Na a 660 Ghana cedis for the 2021 crop season. Never 2022-2023 crop season no. And penfo pagem e de ko 800 Ghana cedis. Ya enogina emma 21%, which is about $76 per bag. Ema rezi concern say enano kra ye ko sumne kokko akwafo bi kodi ko na ebim bebra mo hwe nim say ka anye hwekwa aba entum be say 1500 Ghana cedis na efa mo na so ye no aba bedu 800 Ghana cedis. Penfo ababonten ababecheche ba me kona mene head of public affairs wo cocoa board enymekonem eye fifi boafo enkodi nkomo on Zoom na yenyi enchiremu no eyie die de ekeka esi anima ye bedu se ye ma akuafo 21% from 660 Ghana cedis to 800 Ghana cedis. Fifi bako there ibi aboko akwesi na mpacho so e nyame Adom enso ho ye pa so ofenso hye ibi aboko Fee with a quick one, yentia from 660 Ghana cedis to 800 Ghana cedis. Not yet to be any more and chain baby at the Kusiana said near betimi ayano. Se nanka cocoa board bit to me, and as I bind bit to me, I could anima say there we are. May wo GDBR say enka ebeko asin de yano. Isan say Oshe cocoa ne bona. Adia kesiye pa ejinaso. So we are say drama so a kuko na ye to free kwa for okokoton a sika unya de free mu no eno na de nyina so na wo de a kire so ye de we be kwani no ye de we so e de be ma nipa otwe kuko ne de aba ho ka we nyina no sa kwan ne be fa so a ye de tua nti eno na ye nyina so a ye de kire ebo no wo hwe world market price na if you are first any afia iwu no ense da mpajae inti se woka se o hwehwe se yebetum figure na omobobo no obi se ye ma 830 ebi se ye ma 1000 ebi se 1002 ebi se 1005 ebi kura se 2500 o de bia gu nseni ani na o de busa akonte ya enya de be
ade ba ko a em se wada roma obebo am match mu ne se okay ebi mu hu ne se e ade akoko bo no se ka se koko bo a world market price na wo TV so no eno ano no because ye ka se 2300 a koko e de ko we are say dwaman so nyina no e ya sa ebo no na ye nsaka nenso ente sa de wo mu ne sa ebo na wo hu TV so no eno eye the main of beans no ye wo the nyano ifri October kwa kopembe February no eno no de ya na beans na susu ifri wo kono beans na eba no ya na enu esusa saa de esusa no de ko world market ko koton a ebo a wunya no ya ye discount on about 21 to about 20%. Saa cocoa no so constitute about 25% of cocoa na ye kokoton no. It is a wo de wo nyafa de wo mo TV so 2300 2200 na de kwa konta why am from so because any nyina na benya saa figure ebi wo wa a discount abem also wo de discount no any de winya full price no o kan nyina de boom na so o kan nyina de boom a ansa na wanya the actual figure obetumi de no e de aye adwuma no na why eno saa na wie no na afi wa ba behwe e wo se ye to jute sacks a ye de cocoa no e de begum kire moto e de cocoa ni begum ahoma ye de bepam warehouse as it took cocoa na de kugum eho ka ebetua akrate fo e bakakoto cocoa no e wo se etua wo ka e ka ebetua wo ho sanso na won betwe cocoa no e de aba no sanse cocoa no to a na se go ba bi akoto cocoa na emfaso bi ani so e wo se wotwe cocoa na wo de ba enti saa etwe e betwe cocoa no de aba no e so etua ho ka akrate fo waterfo e hwemu no e wo se etua wo ho ka won so na we extension officers ebu akuafo we kura hodum no ase etua won ka won ogina ya na mu eton wa ma no ne eho ka ase etua enti o keke wadwuma no nyina boma ne ahyehyɛ ne aka so we sasunti no we bekwa ha ne etu obi a de ne e de ama no na de dance wo mo ne se obi a waka wo bia no etua ne ma no enya de bibi esi n'echi Nemu kweni ni de yetumi ka se FOB price no anye bia no the net of it no I was 70% de kokweni ni ho se de betumi aboa because gidi ewo mu ni se wo hwe won a wo sa value chain nim na obia no wa hodin bi kakra ba de wo ni se yekua for de wa hodin ni esua enti se wa mfa mo bi amfa ama won a ebema akuafo no hodin no eso ate na wontumi nye de fata se bo se wo ye eno sasunti no na ye de saa 70% no minimum no e de asi wachi and it gets more said the free price na abana enti we na ye hwe ho ye de ehhye ebo no ye de amakuafo ada ba ko a o ma etwe koko e ka sisi kura ne se obe koko a ye twe na few obo e kosro na few obo e kosro no na just one cost of operation no e basro it was to say to ombu e de mawo de omunya ye no omo so kasa ye benya na nka 13% a wo de maye no ka wa maye 13% because in fact 11% e de mawo ya more 11% it sounds wo hu say few of born baby akwakodu that's what they are getting but omunya 11% omo esukoto omo de sa na so de mawo enti ebo no enya sabe ayemonwunu nti ana etimodin ena kuku board be yese obema akuafo bo a ensem fata nemum ade na awokwakoton no de obenya wo no ele be kire bo a obetumi so de atua ho ka fi yehwe ade 2021 crop season na koko bottle ba ko ye 660 Ghana cedis at that time now the $2 no one e be say $111 and now even 800 Ghana cedis amode emma per bag eba to dollar rate na around $76-78. So kweni no enso make ano so akase because of dollar CD and tokwadenti no ebe mo no so ashorte ewo despite say intumu no aba and where ne dan because you must see the I've not looked at the figures in terms of the dollar value of the currency at the time but okay. To say at the time was more than 100, I'll have to look at the mathematics again. But
I agree, sir. The dollar no has increased in terms of value compared to years, but the difference now is not as it will give you that quantum difference now. It is being suggested. Okay, yes, but sorry, in 2021, dollar rate around 5.9. Back to 2022, and a dollar atwam 10 Ghana cedis. So it tells you certainly that difference, ebetimi awo honum. It is significant. Yeah, ibu yeni guso. Okay. But I can see guys say, adwuma nkaye na ye kani nyina no. And also no dollar effect in the can. She said na make actually no. Yeah. Jute sacks dollar no akano. Koto chemicals, fungicides, pesticides dollar no akano. Koto just a BBI de fertilizer and the dollar nakano. It is not just Krianino who is hit by this difference, but it is the entire sector. And as I would say about so. But this is I want you to and no one say no jai. You solve the problem and you move on. 21%. I'm saying there were other industries or main has saying there were my forward door once open to move. But if you take 21% as a value, or they compare other industries meaning is a 21% increase in revenue of organization be Ghana has saying no. It is so low when you just oppose it with other industries. Okay. Adeɛ mienu ayi say ɛko etia cocoa board cocoa akuafoɔ ɛyɛ one smuggling of cocoa beans to neighboring country, that is Cote d'Ivoire, which is offering 858 Ghana cedis per bag. Odeba ye sika emua. Then galamsey nankasa kra edi cocoa board any cocoa akuafoɔ enyampo kra board then na yɛka say ɛkyɛn even smuggling no. Now, see, you can see a incremental. Do you take into consideration these two and Nema Menuya a year see a quankasi or Juma Muyemo? Yagitum say smuggling no a possible say between yes. It sounds say Ubibo I was so champa. Ye ni pay there, Ubi apedi mudru. Nanso I'll see a baby. War cocoa industry mono. There will be a friend smuggling gap. South smuggling gap in the actually say Ghana cocoa a boy or such in Cote d'Ivoire. There's a possibility to say between a free Cote d'Ivoire by Ghana. And a Cote d'Ivoire so also say Ghana. There's a possibility to say yeah in between alcohol. Now so if you actually say South smuggling gap say a coban say on my back only dear bro ni non there's more than 90 Ghana cedis. And normally, any there was no or not to mean yaku free or mindful from. So the one castle contano. The difference between Ghana and Cote d'Ivoire is about 50 Ghana cedis. Yeah. And the smuggling gap of 90 Ghana cedis. This is a question. Because or the part, what do you know? Ghana of a free now the cocoa shed. A won't feature no aquajusica. Or cause of the Cote d'Ivoire. I was say or boabuano because we do bottle back on to and trouble as a quacoton. And usually, and yet we are falling at the two bomb cocoton, a young call for and a total different we are falling and or the Yagukamu and would share bribe on his way. And son what we the neighboring country aquacoton. Into the cost of financing or better we are falling. We are car befa at the beko. Bribe will be our question. We do not think it is a lucrative business. So we go through that if the difference is 50 Ghana cedis. But of course, we will have money in it. We to me, so because a Ukrainian a day, I was here Musa. There's some amount of investment into cocoa idea and I Ghana has say so order to took the woman Ghana Yamaku for free seedlings. Cote d'Ivoire yɛ ka wansɛm no free seedlings bi ni hɔ. Ghana yɛ ma koko akua for fertilizer
at a subsidized rate. In fact, ocean fertilizer the demand of year, neighbor is over 450 to 500 Ghana cedis a bag. Creating yes, you bet you 80 Ghana cedis per. The Akanyina ni kuku board ka. Saka no, enya dia kuku abanye wo Cote d'Ivoire e boss aka ni bi. Yesi o nsu afiase etoto kuku port na ba. Enti se wa mfa esuku aduru amfa ama black port bechi kuku no. E wo se ye de no de ko. Eno it's a cost to us. Cote d'Ivoire for omo mo saka ni bi. Yesi o akati aba ya mfa akati aduru amfa nkoma akuafo na akati bese kuku no. Yesi ati esi kuku no so yemfa duru nko. Saka no Cote d'Ivoire mu bi Ghana ene yebo enti say investment ati say among others ene ya me ne wo ka say ukọ across all the cocoa regions a baby a cocoa na say aban akwaje bosia ye tuaka sa bosia na ya je ni tua sa bosia no from African Development Bank sa bosia ya akwaje no ye de twa cocoa na asay no ye de adua boduba ewom ye dua cocoa wum ya say dua shade wum ya dofo ne ho bodo na ebedua na ebe kwani na nkasafa saka na ayebo e cocoa akuafo no onim say sa project e pillar 34 Western North ene ko Cate Sort ye Cate Sort ni wie say ebe fiase no ye le Cote d'Ivoire fo na ye Cote d'Ivoire fo ye ya ne say omutwae ba bia yare na ba no ye nua ba kokora mekwani bia in our case ye bossa ka ne de mekuafo di bisa ho say sa wo kasa wo de Cote d'Ivoire saka na ayebo no ye be de na etua na se touchwood uye kwani na se bi beto a kwan be na cocoa board betunya fa so de aboa ana se cocoa board boa na se osua cocoa no de Cote d'Ivoire e be ye den na cocoa board etumenya sika no de sama na e de amount. So these are the things we need to look at. Na uja obi obeka so me afa hona abene emfiensia ni a me de ma yadwuma cocoa board no safi ene afia edikan a cocoa board e wo Cote d'Ivoire emu apagya asene Ghana cocoa ade ba ko ase ye nso kra nso akwesi ne say Cote d'Ivoire afie bi son ya ye nyina ye ebo Ghana bo de be mani Cote d'Ivoire bo de be mani mfa sa abre ne kra ye maintain your price ya nto so Cote d'Ivoire for so e maintain your price ba na ye de ne do so sin omo de no de see ye ne say world market price of cocoa no e say hwan further eba from abaye wo Cote d'Ivoire otene bo ne so enti kuani no nka ene ya wa hye so o ma no 850 Cote d'Ivoire no ahokyere ba obesa ti 850 Ghana cedis na otua de ama no kuani no obete so Ghana ha esi sa na ya anya bi ebo na na yegina aso ade ma kokoko kuani no sanso fa ye nfatom se o kai se International Monetary Fund IMF for ebe kroma be ka kire se aban hye cocoa board na ebo cocoa board tua de ma cocoa akuafo Ghana ha no onte so de ntina na okasa de ntia na okasa ne se o hwe se de na wiase adwaman so cocoa board tie eni sika ye tua de ma akuafo Ghana ha na cocoa board boka okay eti echebesa akorati biem ere ama fifi wafo na yedi enkomo but mamenko awmaso na mene nana boache ensukodi enkomo wasa koko farmers credit union na wonum no cooperative union na wonum no nana eka empenfo no ebi pani ba kopa nana boko de nyame adom me hoye yada nyame ase we say eyasem de edema koko akuafo entumu ahamuchemu adwenu baako akwakodu 800 Ghana cedis na say atadwe mote dene yo minia me dawase na me kia atiefo na hwefo a omohwe mo television no anopai na me position is district chief farmer and me work in Valley district. Okay. Na nye asemde sa ene yate. So I said yiti ameka sa me say. O hwesi sei niema ekoso niema bo ene abrabo e wo Ghana e di sikasem bibia kosoro no a naku afo 800 no 8 memoayen. Alaka se niema bo ya ekosoro ene se na niema epepe ne kona nya no ntina ma mpenfo ato ebuon ma free 660 Ghana cedis
to 800 Ghana cedis ya eno ka so bumu a ahom chemu adwenu baako entum na de abremo abanso akiremu eka wodo a wobo ema koko akuafo metimi aginam na so ayem dada akua sebio musum mo eka bebresa eno ka se wo hwam se mo kana nkasa mo bodo aban afa emu dodo na na tisa wafa bi nenye mu dodo okay koko no adwuma no ho nsem dɔɔso ankasa aban de se enuru no de bi mayen nenso kra ye tododo chen de aban de ba no sanse mastery ubenya wanya ni pre no ise o start April ebi o wa obi entimi nyam pre no na asako start September and de ko December ho eno pa ho a bia ka nyina ye wuku ani na obeye fertilizer mo de mayen subsidy buwabi nanso ye nyina nkamfua no sikana akuafo ye nya free koko no mo emwan abrabo koko no ye nne ene ye hyasia ye koko ye koko ache na ye hu ekan no se de ni koko no ni mu sikasem no na buwa akuafo fa mi ya bi sa se what afi ben what se akuafo etiam tisafi wi yon kasa da kura kasa sebi mumu kura show sign se obre enunti okasa fo kasa na de ho sebi obi an kasa kwa o hwe se sebi ekan brani koko se no system no na adro a ye de ye ku admedu a na 15 cb enne ebi adru 120 Ghana wo se de system nara bade samle ni bade 20 Ghana and the by day, I drew 60 Ghana, 70 Ghana, 80 Ghana, in Minabo. And then with the cocoa craft, Teteno, a kind of now, Obi, the Beno Coco, is there now I did dear or non any and the Jessica womb, it was Primpose, Okobo Coco, Cravan friend, and would do who out. And then, the no can say, this offer by day, me, and Akobo Coco, and then you said the acting Coco, you couldn't free. And now Kakobo Koko no wonya nipa eti fitinura waya no wonya nipa miensa eti koko na do so anya do mbebwi o chajo sanfa baadi eti minia se wo hwe koko adwuma na ye no ne wo de pay to so a afiso a no be yanzi we ja ya to wiram ana se ebo na nyiti na de bre edom koko afuo amagalam sefo so hwe mfieru do de atena koko na si wo wiram ho ne kura ase dodo na ne tete o mafuo mu na wo hwe ke de se niam abo eko ne yiri badwa so ba bia obi adi dwa ho ne kuafo yiri no so di dwa ne bi na so ko ni yiri badwa dodo na entisa wa na emai bi a chenchin se na papa ne niam papa de yiti bi to bi nkodi ni nyina ne se sika ni ye botom eto da na minimada ne ko ani bi botom na so koko ye Ghana ye koko ye kuafo no ye ma Ghana ne ye Ghana na Bible say na ntwi odi na no problem ye to na no na reka de oti afori muka ho didi afori muka ho de o kan sempa odidi ne sempa ho eto mo ma ye bo e saka yen ye betime ne economy na ekonako emiri bi atwam na me nsi me dan ne me koko bag timi to 25 bars and then timi to 8 bars ne se ko afo ye ko ye nim anase ye be ye chi san konta na mo ebu ni de ni nyina ya ti o nanso se a reflect ye botomu a enti dem wayen eti hwese se no ka fertilizer sem fertilizer mo di bia ma yenua no ma wo border so e wo subsidy na se wa ma ebo papa ama no de koko no so etra de kwa se wo fertilizer no wa anya sika no ono so hu faso ono so ama wo ho eti de ye kan se omo fa bi ka ho maye na 800 ne de ye de se abrabo se Ghana ye nyina ewo mu dia koko akuafo de ye ka ho sende petrol ye 20 Ghana no manya 800 de akabaka so abaya ya de koko bodo ya de ebi se me bi beto petrol ko gu mafuo so ama ebi aka de wo ka de bi beto agu ne ka mu ama sika ni bi aka na se sei hwe petrol gallon ba bi aduru ye kuafo so ye to bi pa o ma spray na wo kan petrol de mai enso ba bia na de nyame se ye nka nokre enduro ni podi etimi kwani mo se ne petrol no na o ye begu apo so wa beto petrol dia support obu okra kwani bu a petrol ededuru ne so nasa ohu se nduro no so eye emprenu
de we nya brusu ni mprenu prenu e wa fimu na no so akwawieye de aka nyina ye abra bu sika na bi ne ye de ye eno ne ka ho ama ne ye nuan bebre etwom koko gudu awroba ye nuan bebre so e de wo nsa ase e ma galamse ya mo se galamse tu aku afoko kogu galamse ni bie no betime akotu kuani koko obra woni ne ntina ase enka ho asem eno nti se bo ne ya ewiase ho ane ton akoko bere ye kwa akoko awo tun kosua ma wo na se wo kire ne ton wa wo kire be ya kosua ene wadi ni waton bi na emom akoko ne wo ho a afe no obetimi atun kosua bebre ama wo ne sei ntakra bone de fanyina mo kwasere kwa so betina kokoro na hia no ase amoako ne adudie ene obeton amagan sefu ana no akra de ne ho bagim no mu nyina atu no mo de ayeye ne mfoni a yetwagu nyina yehu adom madawroma yehu Mati nana uni ya okoye garantie bu nana Boakye wenye sika to ne ho nana eni nyina ye ade a eye so se koko board omo hwepa no mo ma ye bo e fata na kukuru ni gyaye a keke so de gyaye o sha kwala aso ye ni uduro no wanso ye na ni bufu enu nti ebo na aba ne de ye de toto gan na sesei ye nyina so ye oman ma ye so ye so oman ne economy no koko sika ya bai oman ne mu bedo hwe ye se munye health precious scheme mo koko akuafo koko ni ba kumpo ni wa wanya bi na so mo de da bia no mo ye pension na ma mo ho amoko munya mudu mo pani fie so amobeje mo se mo ye koko board mo ye na koko board mo na mo ye pension scheme Ghana hanya senate na ye pension na den ye na kuafo de koko board na mo ye last year ye press conference ye kan ho asem omo start ye kiri omo se omo de akoye akwakora bi omo ye pilot akoye bia makwakora bi woni wadu bia se wadi 103 years ne Ghana aso ka ye nimu se 60 years na ojo pension ye me amenu ka se ma diburu 60 years no e di pension no se ba se omo ma senate ye mpa me ka ho ana se me ka ho e de ma be bi kire ya dwen so omo ba bonten no be kire mu kire ye enuti na ye kuafo that's what you mean. Nana metu kanti nana very good. Nana nana Boakye na kufa se ye pese ni koko board ko si nkonya Nana Boakye yase no ye bi so mo no mo kire mu kire yen na so mu due ba enka bo we o mo ti me frefre yen ye kuei mabi ye kitani pabro 6 million population e wo Ghana ha ye join na kofa na ka ye no matena ase o nana no yiwe senti we de mugina radio so na motomane mugina TV so na motomane ne yeso ye gina ho ato ama no be den asem Mate nana ti wure so bodwem kakra na menam ho emresemba esmo bi say na me bi sa fifi buafo ne ahwa no yi a koko body penfo be wo area bo so ehwe Mpensenpensenmu on Badwam wo Adom TV so ehwe Badwam wo Adom TV so Mpensenpensenmu eni ma mesa ko na me fifi buafo head of public affairs ema koko body adwuma koko din komo na ehwe nsemu a Nana Boakye koko kue ne ya ono wo omanmu watra mfinhia adwesia eno da so ye koko kue ne wabisa nsem bebre eho ano ye ene sei vetrase betimi anya fifi buafo ewa hwan so na eja fifi atimi abeboa na nana ensemu a wapagya ne nyina no ebetimi ayi ano ede afam wo hwe emo a aban ede boomum se ampa koko akuafo na gye atom se aban eboom kwani ase bebre so nanso se aban emu ano esi baabi diaka omukoko akuafo no na ye ede to asom ni omo no ye ede to aso no esanse enne mabo epagya ekosoro ententemuti no ama omo enso eho akoka enso ewom nana akwa babiem yeja yo akra eti ni na mebisa eyese ni ewo kan nyina eda enchen a aban so meate ese eka wo bo koko akuafo no enye kaketua sese ebo ya abai o de toto o ma bi se Cote d'Ivoire ya no mo ekọ akansie ewo bibire matoye man mu hadmo a omo nkwa no mo bo no ewo soro kakra be se 58 Ghana cedis etia ne aban ede abai wunyi se o de toto emo aban ede ebo mu emprempre ho ede hwe entumu ya aban mu akefama bi no e ka betimi asi apai kakra ede ama mo ne aban nyina yo me da se ye nua fifi bo afo ka no sana tie dia se nka obi anfa koko ni koko d'Ivoire ne se dia o kan nya no kra san so ma wo bonda so no omo no omo ye comparison no mu se Ghana koko bo ne ye ana Cote d'Ivoire fo de ye ne se 58 Ghana dia na mo ha mo nkasai
se ne yeton ni nyina wo mamu na emo onimu se bo ne wosoro ese ne Ghana de ne bebrebe a ene o ma oboda ne de beko itino de me kire mu sa na akuafo sa we na o mo kan nyina no aban se oboa ye nduro ni ade sa ne me nyina on tete so no fa sika ne ma ye mameka bi wo kire no on tete so no nyai se hwe me yemfa so ho ma wa ye nuanom galam sefu aban bi sponsor wo mo enso ko ba bi o me gan se bi mu timi kill electricity kwa menem eko fisika just ekwa papa bi on be fa so be nya sika na ne be ma wa hoden na mo so san ye mani nyina ama me ni me ye adwuma ne de bro ni ma nya mfa so ne mfa so ni nyina ba ban ho a ye ye kuafo ne ye koye anase ye baye nana abai sika koko nana kan o muntie o nana o papa so papa ma so ni ye mu nana pato tie bi kakrai sika abai agidi from no ne e okoko aye ton mu no emu ohamu gichemu adwoso ene yese ye de ma mu koko akuafo ahomu chemu aduasa ene bi de to fertilizer ene bi de airborne spray ene bi na se akati bi sim koko nso betwagu ene wiafoforo ene emamo ena wo ka kire se because mo akuafo mo pe entumu kesienti aban enya sa ne ma wona ontete sa ne ma na wo yema mu nyina so niye na ne nyina sika efam ode mamu a enya mo sika kura mo sare kwakoto ebu a eye din ninia se wo koko bo ne kosoro de ade ne bo e de kura eye wofo se wo sika ade bo nya wo de ne se wo bua me na enu achi no mati koko na bre na ma be fa ma me ade ni nya bi fa nhwe me yire ne me ma emmo me brada ache minni ho a bi be ka se ye papa ye we di jaye hwe wa ke se kuafo esu ti sa fi pen ni akọ ade ne free soro be te ba yira ho ma e ma ba yire mba kese nia sani ye ka be ka se enya kuafo nko a be bia afo atiem because ye sika se me to economy ne ho a emfa ni ana o ka se mitio but akronim wo de gina so kakra bi staff na me ne member of parliament ma de share wo dwawo so Badwam so in the western north region honorable Kwabena Minta Akando so any enkomoto emfa emra honorable wa channel pai eba Badwam Adom TV so ya mejozo boko de akra na me Adom boko ekwan be de be fa so situate cocoa price wo ye mamu a be kwa kodu be be kasa mpa fe de ye hwe dada setena ye bo ye de ye wotototo amaye na omo edua cocoa akansem bi se Cote d'Ivoire Erika sa fe de Ghana ye koye nim eboa ma ye cocoa kuafo ejiro na so cocoa bono so etumpon adwuma wo ye mu Erika mechia woni watiefo nyina na maka se sebe ye wo basic standards you over so because ye pese ye kono ye lu hompa ye betunya ka se ahadie eni kwan se ye ko below sa level no okay na ye cocoa industry na kata no kure wo mu ni se minim se cocoa board for do mo ano omanu ba be bohun dewru ene ba be defend won mo memu so wo ko e dia cocoa bia na e na obehu the reality on the ground me am no kata se na ewudi ka kai no me member of parliament for Ampofo constituency oba mi constituency a adwuma mo ye ho ba ko pa cocoa ayo ndi me ka cocoa ayo mo asemo a me de makokan no buku bi mu announce for obi aka chem se ko pa na America eye ni a me de manu ehu ene de me aka sa me ye bi na America ho asem na ye tie ni se the cocoa industry no for some time now no egu so a egu e die ni di mu se cocoa industry ni egu e bi eye ye production level cocoa dodo a ye yenya at the end of the day e kwanya ye fa so ye makoko akuafo no ho hare wonom eno mu ye di so what you say to start with free last year abai eba parliament so ba beji loan bosia na de tell say afibia ko je bosia na e to cocoa and so beto cocoa badge dua so he badge tu no ekun akoje bosia na de beto cocoa so beto cocoa badge dua unkoji cocoa bag no musika because obviously unkoji cocoa bag no musika instrumento but how what must say okay but let me come what you say very good so the American won't catch no what draw my attention no much okay and you cost 1.3 billion US dollars here the babe talk cocoa na parliament no answer about
So ba beje bosia na so ka nie nti akoje bosia no ne ehu se bosia ne de mawa eyi anase eyi omunyina so omode ba ne se ye kwa akoto koko dodo obeye 850,000 metric tons nti aban parliament ndintum ne mo 1.3 billion ye di tumu ma wo no no mo de koye no apart from that koko board side nsise bi buy Badwam Africa Development Bank wo bosia eno so be $600 million almost mo de ko kire nkola se na ti di chocolate ni ade baby abedu corruption sikadie basabasa de abedu o te ma tire bo a mecheche obu saa no dakuti me de akwa free last year DM now the chance say yes to koko no and then you close to the last season no I can tell you on authority say last season before I told you no ya more 700,000 metric tons. Okay, 2021 crop season. But only no from okay, 2021 crop season. Yeah, this season 2021, 2022 once and I make. Okay. Ya more 700,000 metric tons. Ya more no. Ya gisika say the kwakoto 850. And I can tell you on authority again, say, even that 1.3 billion, no, the sign of Bobusia in the domestic market is the car. Meanwhile, last year, Kudu baby, Koko Kwenino Ahatani Koko, no. I was on Yetika. Yes, it's Kenyo. Secondly, I buying to me my country in net, say, LBC is no moto koko na buy no moka. Ya bobusia in the domestic market. At the 1.3 billion syndicated loan. Away. Now, no many people go for Jina afidie bi so aye din komo. Na ntitire mo de ba ye no krampo no afa asem I am Mpensenpensenmu ka me kwachi no. Time no so ya man wa ama me kwan ma nkwet. Enu ko de afa asem no. O me titire mo o si o. Syndicated loan mpo de and yet, no one put to cocoa, no, and a part of Sika to cocoa, which means that the syndicated loan actually is less than the total amount of money he had to cocoa in the 2021-2022 cocoa season. But what I say? It cannot be so, Nabwana. But I say, yes, Anna. The syndicated loan cannot be less than amount of the cocoa. An argument in the say, after say, Yaji syndicated loan, the sign cost Bobusia be a time the count. It is a syndicated loan plus another source of funding. Okay. Another agreement, no. Okay. What even makes the matter worse? Which means that cocoa less than 700,000 metric tons. You are using more than 1.3 billion US dollars in the atto. Meanwhile, it's the cat. Now, my man, the best agree with you. But honorable, what taking into consideration? Eniema boya akosro edwamanso fertilizer ya cocoa ekafo ehien situated it with 2021-2022 crop season baby ana ne bo ejina 2021 cedi to dollar rate baby ana ejina as compared to ene baby aye kan ebo apagya within a short space ababedu we say no account bi ama ebi asabo na akobasa okay me analysis ya me ye kra me nyam even 2022 okay they make Kenya 2021 na making okay that's number one. Number two, can you so say the kind of koje ba no you're getting in dollars. If you're getting in dollars, I will see the nickel what they call for you are even getting more. Am I making sense? Okay. Into me fan say so would you now would you me pass $100 and a western rate a year 6 Ghana cedis $100 no why is me to say I was say would you 600 Ghana cedis per bag. In this I will see now what they depreciate na ba for more. Now $100 na and I come more than 10 point something Ghana cedis. You want me to more than 1,000 Ghana cedis. Am I making sense? Sure. In this case, you my in cedis like as I want to perform. It's in dollars. Am I making point? I'm making sense. Now, when we now when you hear you come last year, not this year. This year, Kenya is buying. Yet, I want to talk. Am I who do be more to say? La Côte d'Ivoire.
Adentia de want to la Côte d'Ivoire. Here for want to Burkina Faso na Togo. Ye na la Côte d'Ivoire for e dey dua cocoa pa e san bosie. And the wo fix so price no. Na wan fix am na anya pe ana wo de no anse wo mo de na. One more mugu boundary ni so no. O mes bagako. Cocoa no e dey accord the other country. But dey ka cha. Meto ase pa na wo dey som kakrema na me na wase. Ye meto aso esas be bia de kobo no ekwadu no. Edisua wom ye o se etimi esua bi bebre. De efintu odabo kwabramenta akado member of parliament emade share ewo dwabo so constituency na mote se ye no so edi committee de akwasi ensia ida so ochina ye be sa share background